یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم دروغ بانی کئی بدی تاستا کلچ واپس تاسو دی تلڑ شے قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم تب عورتو اے بانی مکو اے ماتا چرے منگا خبرن من استاسو قد نبان اللہ من اخبارکم زگا یقیناً خبر راکڑے منتا اللہ تعالی استاسو دا حقیقت خبرنا وسیر اللہ عملکم ورسولو وخام خائین اللہ تعالی استاسو عمل دا رسول ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون بیا بہو گردول شہازات تش عالم دے پار پٹو خکارام تو خبر بگی تاسو پر جزاد عمل جتاسوی کوئے ساحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم زرد قسمون بکی دی پا اللہ بانی تاستا کلش تاسو تو واپس لڑشے دید پارا چتاسو مخواڑو اے دین ملامتیانا فعارضوا عنہم نمخت نواڑو اے انہم رشتم یقینا دی پلیتان دی وماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون او زید ورسود دی جہنم دے بندور کے دیشی پائے عمل سنا چلیے گئی یحلفون لکم لترضوا عنہم دی قسمون کی تاس تدیر پارا چتاس خوشحال شہد دینا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نو تاسو خوشحال شہد دینا یقیناً اللہ تعالیٰ نہ خوشحالی دے قوم بدکاراننا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله بانڈ شان دیر سخی پا کفر کولو پا منافقت کولو کے اور دیر لائق دے دائی دشان سرائش نپوئی گی پا پلو دائی چلا نازل کرے پا رسول خبل واللہ علیم حکیم اللہ علم فویل ان کے حکمت والا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ابادی دبان شان ناسوگ دی چنی سی اعمال چی خرچ کی تاوان اور انتظار کی ساسو پبارکی دا حادثات زمانے علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم ودی باندری ناکارا حادثے واللہ سوری پار سپوئے ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وبعد دبان نشانا سوگری شمان لری پا اللہ و پرزو سنے او گڑی ہا غمال چی خرچ کی سبب دا نزدیکت دا اللہ سرا و سبب دا دعاگان دا رسول الا انہا قربت لهم خبر سے یقینا دغا نزدیکت دید اللہ پنزم سیدخلهم اللہ فی رحمته ان اللہ غفور رحیم زرد داخلی بدیل اللہ پقل خاص رحمت کے یقینا اللہ بخنکم کے رحم کم کے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اڑان دکیدن کی ایمان اسلام تا چمخ کی دی پر زمانہ کے دے مہاجرین ندی او دا انصارونا آکسان چی تابداری داغی کردہ وخیست تابدارے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم رضا دے اللہ تعالی دینا و دی رضا دی دا اللہ نا وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اور تیار کرے اللہ دی لرا جنتنا شبئی گی بلاند دائے والے ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم او بعد شاپی رستاسو دبان شان منافقان دی او بعد مدینی والونهم فاخری بمنافقت بانے سن پی جنی دی لرام پی جنو دی سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب نذير زرد عذابنا ورکو منگدی لرات بکرتا بدنیا بیا بوگردو رشیدی عذاب الویتا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا انور اشترے اقرار کرے بقبل گناہنو گٹکڑے دین نیک عمل لو بل بد عمل عسى الله ان يتوب عليه من الله غفور رحيم نزدید چلا بدیل توفیق د توبے ورکی یقینا اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اخلا مانے قبل وعدید مالنا زکاة چپاکے دی لرا پا سبب دائے اوشتے ددی درجے پا سبب دائے ادعا وارم ددی دپارا صلاة ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم یقینا ستا دعا ددی دزنون دپارا آرام دے اللہ سوری پار سوانے پوئے دے ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم آئے دین نپوئی گی چی بے شک اللہ قبلئی توبہ دخپل بندگانونا او قبلئی ددی صدقات یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون او آیا عمل کو تاسو زردے گوری با اللہ ساسو عمل تودع رسول اور مومنان وستردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون زردے پیش بشیا وزاد تانش عالم دے پار پٹو کاران خبر بدر کی پائیں کارون چتاسوی کوئے وآخرون مرجعون لأمر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم انور صحابہ دی رستکڑی شیرید اللہ فیصلیتا یا بدیل عذاب ورکی بدنیا یا بدیل توفیق توبی ورکی اللہ دے عالم حکمت والدے والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبلهم آکسان چی جوکڑے دے او جماعت دپارات ضرر او دوجہ د کفرنا او دوجہ د جدائے راوصل نفو من د مومنانو کے او مورچائے جوڑ کڑے دا شاد پارائیں چی خلاف کڑے دا اللہ و رسول د مخکنان ولا يحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون او خامخا دی بقسم کی چمخن دے ارادہ کڑی پدیوانے مگر ثواب واللہ تعالی خبر دے شہادت ور کی چی یقیناً دی خامخا دروغ ہوئی لا تقم فيه ابدا لمسجد نصص على التقوى من اول يوم حقا تقوم فيه مودرے گا دغ جماعت کی چرے خامخا جماعت کی بنیادے کڑے کہ خودشے پر تقوی بانے راول رزنا دیر حقدار دیش تپائیں کے ادرے فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین بدائی جماعت کی رائے سڑی خوخی چیزان خپاک و ساتی اللہ تعالی خوخیا چال رشدان خپاکنی زان خپاکی افمن نسس بنیانه ولا تقوى من الله ورضوان خیر من نسس بنیانه ولا شفع جرف هار فانهار به في نار جہنم آیا بازی داغشا چیخر بنیاد دیاباد ہے فتقوى دا اللہ و پرزاد آغا
غرر او کنب بابادی دا چاچیخ بنیاد دخبل آوارے وغاڑا دیو کمر پریوتن کی نو پریوزی دا کمر سرزائے سڑینا پورد جانم کے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی صحاب نور کی دے قوم ظالمانو تا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ہمیشہ وہی ددی آبادی چری جوڑا کڑے دا سبب د شک ددی پزنوں کے مگر چ ٹکڑی ٹکڑی شی ددی دا زنا اللہ نے پویا حکمت والے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقیناً اللہ تعالی غسری د ایمان والونا زانون دائی او مالون دائی پدے بدل شدید پارا جنت دے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون جنگ بکیدی اللہ پلار کی وجن بدی کافران راو دیبم شہیدان کی وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن وعدنا وعد فاللہ حق کڑے دا پا حق والی سرا پا تورات کی دا انجیل و قرآن کی دا ومن اوفا بعہدہ من اللہ سوک دے دیر پورا کون کے اخفل لوز رضا اللہ نا فاستبشروا ببیعکم اللذی بایعتم بے خوشحال حاصل کے پائے خرسولو چتاسو اللہ سرم سودا کڑے دا وذالک هو الفوز العظیم ودار کامیابی لویا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون دا مومنان توبہ کو ان کی بندگی کو ان کی دید اللہ سائنے کو ان کی دید اللہ تعالی اور گرزید ان کی دید پارت دعوت جہاد رکوع کو ان کی دید اور سجدہ کو ان کی دید الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ امر کو ان کی دنے کو کارونوں او منع کو ان کی دبت کاروننا اور حفاظت کو ان کی دید اللہ دکلو وبشر المؤمنین نزیر ورک ایمان والا ذران ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نری جائز نبی لرا و مومنان لرا کہ بخنے دے غاڑی مشرکان لرا اگر کدری اخبل والے والے پس آئین شدید تخ یقین سر معلوم شعا چدادی جہنم والا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ لعن موعدت وعدها ایام انو بخنا غفتل ابراہیم علیہ السلام اخبر فلار لرام مگر دوجہ دلوز نواز شاق سر لوز کرو دائے فلما تبین له انه عدو للہ تبرع منہم ارگل شخص کارش وزتا شداد اللہ دشمن دے زانی جدا کداغنا ان ابراہیم لأواہ حلیم یقیناً ابراہیم السلام خام خان نرم زڑوالو صبر کون کیوں آہو لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون ان دے اللہ تعالیٰ کی گمراہ کیا قوم وسائنا شریط ہدایت کریدن غلاریم سرائیں کے بیان کی دیتا غسلنا شدید جان ساتھی و دیزانون ساتھی ان اللہ بکل شئین علیم یقیناً اللہ عرصی بنے پوئے ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت یقیناً اللہ خاص غل ربا شہید آسمان نظم کے راجوندی کو لمڑ کول گئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر انشت تاسد اللہ نے سوا سوک بچکون کے اور مددگار لقد طاب اللہ على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
یقیناً سانتیارا وسط اللہ پا نبی و پا مہاجرین و انصاروں اما مہاجرین انصار چی تابداری دو دی نبی کردہ پسات تنگ سیا کے پسائنا چنیزو چکاگشو ازونا دے اوڑلی دی دی اللہ غیل توفیق ورکم انہو بہم رؤوف الرحیم یقین اللہ دیبان دیر شفقت دن کے رحم کن کے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت التوفیق دا توبی ورک اللہ غدرو کسانو تائیں شرست شو دا امام لام ترائے پورے چتنگ شو پدی بانزمکا سرد فراخینا وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ اتنگ شو ددی بانی ددی زونا گمان کو دی چنشت زید پنائے دا اللہ نہ مگر خاص اللہ ترے ثم تاب علیہم لیتوب یا اللہ دل توفیق دا توبے ورک دل پارش توبہ باسی ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین ایمان والا واللہ نے یرکوئے او شہد رشتین سرام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم نری جائز مدینی والو چاپیرو بارن شان لرام ترست پاتی کی در رسول اللہ نب جہاد کے آن دے خوخی اخبردانونا داغت دان نڈیرم ذالک بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله داد دیو جناش نبر سیری تد اللہ پلار کے تندہ اونستڑے والے انلگا اللہ پلار کے ولا يطعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا انا بزیدی پلار بانی جو سکی کافران لرام انا بحاصری دشمن نسشیم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين مگر لکلی کی دلنا پسبب دیوانے نیک اعمال یقینا اللہ نے بربادی ثواب دخیست کار کو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم انا بخرج کی دی سے خرچ لگیا لے انا بزیدی پیومن میدانو کندا مگر لکلی کی دی لردغا عمل لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون دیر پارانش اللہ دی لجزا اور کی لڑیر خیستہ عمل نشریے کئی وما کان المومنون لینفروا کافا نریب مومنان لپکار چٹول لیوزیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولنوزيد ہر ڈلی ددینا سکسان دید پارا چپویا حاصل کی بدن کے ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اور دید پارا چی عرب اور کی اخبل قوم تا کل شدید واپس راشی دید پارا چی دا قوم بشید بدینا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ ایمان والو جنگ کو ادائے کسان سرائش تاؤستنی زین زیر کافراننا او دی ممیدی پتا سکے سختی وعلموا ان اللہ مع المتقین پوش یقین اللہ خاص مرگل دا سے متقیانوں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا او کله چې نازل کړي شي او سورت د جهاد باید د خلقنا وي کم یو لرا زیاتی کدي سورت ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نا کسان چې ایمان راوړي زیاتی کدي سورت دی لر ایمان او دی پے خوشحالی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ پاک سانچ
تیرائی فضلوں کے مرض دے زیادتی کی دا صورت دی لرا پلیتی دی دا نورو پلیت سران امڑکی دی بدا سیال کے چکافر وئی اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آیتی سوچ نکی چپدی بانے امتحانون راضی پار کال کی اوزل یاد وزلیں بیام دی توبہ نکی اللہ تعالی دی سنسیت قبلیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا وکلچی نازل سی یو سورت دا بدائے دا منافقینوں گوری باز دی بازو تا اشارے کی چایا انہی تاصل سوک دا صحابونا نبیادی اوگزی تاصل مجلسنا صرف اللہ قلوبهم بینہم قوم لا يفقہون اڑولی اللہ تعالیٰ دی زون دا حقنا پدیوچ صدا قوم نپوئی بدین لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یقینا راغل تاس رسول تاسو د جنس نرے گران دے پاغبانے ہاغشے چ تاسو تکلیف در گئیم پھر اس کو ان کے تاسو بے ایمان خاص کر بے ایمان والا اور دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نکدی خلق مخواڑو استاد تابدارینا اور سویا پورے مادر اللہ نشاخ دار بند لگے سوا داغنا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم خاص پاغمان مازان سپارل دے زگاغ مالک دے عرش لے اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دایت نجی دای کتاب اذا حکمت نڈک رے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس آئشتر خلق لرا تعجب پر خبران چو وحی شروع کرے منگا یو سڑیت دلینا پدی مقصد چی یرور کا خلق لرا پر وحی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم الزر ورکائے کسان تجیمان راوڑے یقیناً دیلر مرتبہ کامل دا پنی ضرب دین قال الكافرون ان هذا لساحر مبین وائی کافران یقیناً دا سڑے خامخواہ جادوگر اختار دے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یقیناً رب ساسو دے اللہ آغازات دے چی پیدا کری اسمان نوزم کا فمقدار دشپگ رضو کے بیا برابر شرد اللہ تعالیٰ دارشت پاسا يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن انتظام کی اللہ تعالی دٹول کارونو نشتے سو سفارشی مگر پس اجازت دارنا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون دغ صفتون والا اللہ دے استاس رب دے نو بندگی آغل خاص کے ولی نصیت نہ قبل وائم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا خاص اللہ تا ورگر رضل استاسو دٹولو لیم وعدکر اللہ تعالی وعدہ حقکر پحق والیم انہو یبدأ الخلق ثم یعیدو
یقیناً اللہ اول کی پیدائش و بیاودوارم پیدائش کی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالغسط دیر پارا چی بدلور کیا ہے کسان تچ ایمان راوڑ دے عملون اکڑی نیک پہ انصاف سرام والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکون آکسان چی کفر اکڑے دیر پارا اسکل دیر خوشی دلو بونام عذاب درناک دے پسودائی چیزی کفر گئی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا خاص اللہ ذات جو کرے دے نور ڈیرنا والا پڑکی دن کے اسفگمے لرانو اسفگمے نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب انداز کری اللہ غید پارا منزلنا دید پارا چتا سوتی جن اشمار دکلنو حساب دمیشتر وزو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق يفصل الآیات لقوم یعلمون نہیں پیدا کری اللہ دا انتظام مگر دا حق کارکلو دا پارا جدا جدا بیانی اللہ تعالی آیتنا قوم دا پارا چپوئے دریم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون یقیناً پتلو راتلو دشپا و دروس کے اور پاس سیزنوں کی چلا پیدا کری پاسمانوں عظمکہ کے خام خاڑیر دلیلنا دا توحید دیا قوم دا پارا چھ تقوی لریم ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمئنوا بها یقیناً کسان چاقیدن لدی زمگا دا ملاقات اور رضاشیری بجون دنیاوی سرام اور تسلی زان اور کیا پر دنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون آکسان دی چیزم دایتننا بے پروائی کئی اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون دا کسان زید ورکلو ددی اور دا جہنم نے سبب دا عملون سراج دیئے کئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بایمانہم یقیناً آکسان چیمان راوڑے عملون اکڑی نیک رسیبہ دلرا رب دری جنتن تا بسبب دی ایمان دری تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم بیگی بالان دے دبنگلو ددینا والے وباغنو دنے ڈیرو نعمتن کی بریم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام اول آواز ددیب پائے جنتن کے سبحانک اللہم اور پیشکشی دری یوبلتا پائے کہ وسلام نیم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وآخری وینا دری بدائی طول صفتنا تخدائی تو خاص اللہ لرزیش رب العالمین نیم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم او کذر ورکو لے اللہ تعالی خلقتا تکلیف عذاب فشان دخوختلو ددی خیر لرام خام خاپور کرشے بڑے دیتا دری نیٹیم فنظر الذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون
نو پریدو منگا کسان چاقیدن لری زمد ملاقات پسر کشید دی کے گڑوڑ پریشان بویم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا او کل شورسی انسان تا سے تکلیف آواز کی منتا پاڑخ بانے پروتی یا ناسی یا اولاری فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ارکلا چلری کو منگا ددنا دد تکلیف ہمیشہ روانی پخل کو فروانے شیدہ سے گویا کہ منتے آواز نہیں کری یا تکلیف طرف تاشد ترسے لو کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون دا سے ڈولی کری شیدی اسراف کو ان کو مشرکانو تا عملنا شریعتیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا آیقیدن ہلاکڑی منگاڑے پیڑائے دین ساسن مخیم کلچائی ظلم کرو راول واغیتا رسولانو داغی اخکار احکام و دلیلنا اور نو واغی شیمان راوڑے باغی کذالک نجل قوم المجرمین دا سے سزار کمگا نور قوم مجرمانو دا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون دا جوڑ کرے منگا تاسو خلیفگان دا فریزمگا کی رسل دائینا دید پارا چی منگ ساسو امتحان و علوچ پس طریقہ بانے عمل کوئے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ او کلشی بیان شی پدے کافرانو آیتنا زمگا اخکارا مضمون والا ویا کسان چاقید زمگ ملاقات نلریم اورت یو قرآن غیر ددے قرآن نایا پدکے سکمے اوکام قل ما یکون لی ان نبدلہ من تلقاء نفسیم تو آئین دی جائز ما دراشد کی کمی حکم زدخ فلزان دا طرفنا ان اتبع الا ما یوحی الیا زتابداری نکم مگر صرف دائے چما توہے کرشیرا انی یخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقیناً زیرگم کنا فرمانیو کم دخپل ربنا عذاب درو لوئنا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولكن الله تعالى غفته ما بنے لستلے دا قرآن بتا سوانے انوا پویا درکڑے اللہ تعالیٰ تا اس کا بدے قرآن فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون یقیناً اسار شیم زپتا سکے دیر عمر ددی نمکے نولی تاسو عقل نکار نالے فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون نسوک دل ظالم نے دا چانا کہ جوڑائی پا اللہ بانے درو یا درو نسبت کی دا آیاتن تام یقیناً نشی بچ کے دے مجرمان خلق وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور بندگی کئی دا مشرکان دا اللہ نہ سوا دا شاہ دیرا سرن نشی ورکو لے کہ بندگی ہے پریم اور ندیلا نفع اور کو لشی دبند گئے بوق کے اور دیوئی بس دا سنگا سفارشان دی ذکارنو پنیز اللہ
قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. تو تاسو خبر ورکو اللہ لرعاسی چاہتا ہے پتہ نشتا پاسمانوں نبزمکہ کے پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری آغسر شریک جوڑئی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نو خلق مخی مگر یوڑا بتوحید میں اختلاف را غیدائی پکورنے کے. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. او کنا خبران چمخ کے مقرر شیر استاد رب طرفنا خامخا فیصلہ بکڑے شوا دری پمینس کے پائے خبروں کے شریف کے اختلاف گئی. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ادیوائی ولی نشی نازل دے پدی نبی بان یا معجزہ چمگ غاڑو درب طرف ددنا. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. تو یقیناً اختیار و علم دفڑو سیزنو کو خاص اللہ سر رہے تاسو انتظار کوئے زم تاثر دے انتظار کو ان کو نیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. او کلا چوسکو منگا دے خلق دا مہربانی رستو دا تکلیف نا چیری ترسید لیم دا وقت کی دی اعتراض نکی زم پایت نمانے. قل اللہ اسرع مکرا انا رسولنا یکتبون ما تمکرون. تو اللہ تعالی دیر زر تدبیر کا ان کے ددی پر خلاف کے اور یقیناً زمگا ملائک مقرر شیم لکیم آج تاسو سے چلول جوڑائے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبا. خاص اللہ ذات دے چگزی تاسو پہنچاؤ بدریابنو کے کرائے بولے چکلے یہ تاسو پکشتوں کے روانی دا کشتے پدی بانے پہوان نرمان. وفرحوا بها دی خوشالشی پاغے جات ریح ناصف وجاءهم الموج من كل مکان. راشی کشتوں تسلے ماتا ان کے اور راشی دیوانے چپے دار طرفنا. وظنوا انہم محیط بهم او گمانو کی دی چراغیر کر چل دی بازار کے. دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. رابلی دی اللہ تعالی لرام خالص کی داغد پارا رابلنا وائی کتا منگا بشکر دری مصیبتنا خام خاشب منگا شکر گزارستانا. فلما انجاہم اذاہم یبغون فی الارض بغیر الحق. نار کلش اللہ دی بشکی دعوہ کی دی تجاوز کی دا حدودنا بزمکہ کی بنا حقان. یا ایوہ الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے خلقو یقیناً ستاسو دا سرکشیم ذرا درکی ستاسو نفسنو تا متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. فیدے درکو تاسو لرمگا سلگ فیدے دجن دنیاویم بیا خاص من تاسو راگر دے دلیم نو خبر بکو تاسو پائے عملون چتاسوی کوئے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض
یقیناً حال در جن دنیاوی وشانت دو بو دباران دے شراورولی منگا دبر طرفنا نو گن روخی جی بائسر بوٹی نظم کے مما یاکل الناس والنعام دائے قسمنا چخری انسانان و ساروی حتی اذا خذت الارض زخرفها وزینت ترائے کلشی رونی سید ازمکا اخپل کالی و خیستشی وظن اہلها انہم قادرون علیہا اگمانو کی دے مالکان چلی وصبر دے پدے دنیا چدلی وصبر دے پدے فصل باندے اتاہا امرنا لیلن و نہارا نراشی پائے عذاب زمگا دشپے یا دروازے وجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس اگر زمگائل را پریکڑشی گویا کی نوی سار پرن کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون داسی جدا جدا بیانوں گا آیتنا قوم دپارا چی فکر گئی واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دعوت ورکی بندگان لرا کورد سلامت آتا اور ہدایت کی اشاعت چوغاری سیدھے غلال طرف تا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ نائے کسان درا چے خیسا خدا عمل کرے خیسا جزا جنت و زیادی انعامات دین ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ نبا پٹئی ددی مخون لنا تور والے دڑا نس ذلت اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون دا کسان بئی جنتیان دی بپائے گے ہمیشہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ آکسان چکڑی دی بد بد کارونا تو سزا دار بدے دائے بشانی او پٹھئی باندی لرا ذلت ما لهم من اللہ من عاصم نبی دی لرا دا اللہ دا عذاب نسوک بچ گون کے کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلمان مخون بیتوری گویا کے اغسطول شیر دری مخون تا دیر ٹکڑے دشپے دا سشپچ تیارے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون دا کسان بیور والا دیو پائے کے ہمیشہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ او کم اور سراج مفکون گا ٹول خلق بیا بو آئے کسان تا چی شرک کرے ادری گئے پخپل فرزیبانے تاسو استاسو شرکا فزیلنا بینہم بیا بجداوائی را علم دری ترمین وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون نو بوئی دری شریکان چنائے تاسو منگرا بندگی کون کی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین تو پورا دے اللہ تعالیٰ گوائی کون کے پمن زمگا پمن ساسو کی یقیناً منگا ستاسو دبندگینا خامخانا خبرو هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت فتوخ کے با معلوم کی ہر یو نفس حقیقت داغ عمل چمخ کے لے گلے رے وردو الاللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون اور پیش بشری اللہ تعالی چمالک دلی دے رشتیام اور رب بشدینا حقا شری صدر جوڑول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار
تو دینا تپوسو کا سوک تاسو روزی در کئی آسمان و نظمکنا بلکہ سوک دے اختیار مند وگنو دسترگو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر اسوک روباسی جوندے دمڑنا اور روباسی مرد جوندنا اسوک انتظام کی دا ٹول کارون دا عالم وسيقولون الله نخام حاضر دے دی بوئی بجواب کی چ اللہ فقل فلا تتقون نوائن ولزان نساتے دا شرک دا وسرام فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون دغ کارون والا اللہ تعالی دے رب ساسو دے فرشتیاں نو نشتا پس دا حق نا مگر گمرائی نصرنگی اوڑے دلکی دے شیطاسو دے حقنا کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون نو دا سے پورشیدہ فیصلہ در افستان وائے کسانوں چنا فرمانی کرے دا فدی وجہ شری ایمان نروی قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفقون تو اشتر استاسو دے شریکان ناغسو چاول کولشی پیدائش ہو گئے دوبارہ کئی تو آئیو اللہ دے چاول پیدائش کے ہو گئے دوبارم کولشی لے دوبارم کئی تو فسرنگی اوڑے دلکی گئے تاسو دا حقنا قل هل من شرکائکم یهدی للحق تو آئیشتر ساسو دا شریکان دا سسوگ چی حق تا رسول کولشی قل اللہ یهدی للحق تو آئیو اللہ دے رسول کی حق تا افمن یهدی للحق یحق ان یتبع من لا یهدی لا یهدا نایا غصوب رسول کی حق تا دیر حقدار دے تابدار کولو او کنا غصوب چاگا ہدایت پخفل نمومی مگر علاج ہدایت و توقڑشیم فما لکم کیف تحکمون نس دلیل دے استاسو سرنگ فیصلے کو تاسو بے دلیلا وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون ندی روان اکثر داخلق مگر فگمان پسیم یقیناً گمان فیدا نشور کو لے دحق مبارک اس فیدا یقیناً اللہ عالم نے پائے کاروں شریعہ کئی وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين انرے دا قرآن چی جوڑ کریشی رضاننا او یری دا اللہ نے سوا دا بلد طرفنا لیکن دے نازل کریشی رے تصدیق دائے کتابوں شدن مخیریم اور تفسیر دائے کتابوں نشتہ شک پر کے دا طرف رب العالمین نرے ام یقولون افتران قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین آئیدی وی دا قرآن دا زان جو کرے تو تین روڑے تاسو یو سورت دا پشان عراب علیہ دا امداد دا پراسو چستاسو بے وسرسی دا لان سوا کتاسو رشتنی ہے بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تعويله بلکہ داخلك انکار کئی دا ہر کتاب جدین آگے کرے آگے درا پہلم قبل اور تروسا نظر آگلے دی تعویلہ عاقبت داغیم
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. دا سے تکذیب کو آیا کسانو چدین مخیو نو گورا چسرنگ ش انجام دا ظالمانو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. بارد دے خلقنا سگری چی ایمان لری پا دے قرآن اباد آدی چی ایمان پن لری. وربک اعلم بالمفسدین. رفتار خفویا پر فساد کو ان کو لکم او کدیسا تکذیب کئی نتویا ماد پارا زما عملو ندی او تاس پارا ساسو عملو ندی. تاسو بچے داغ عمل سزانا چدے کو او زو بچیم داغنا دا سزا دا عمل نا چتاسوی کوئے. ومنهم من يستمعون إليك. بارد دینا دی چقوک دی تاتا. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. نایت اور اول کول شیخ کنتا اگر کاغی بیا پوئی گمنا. ومنهم من ينظر إليك. بارد دینا دی چتا تگوری. افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. آیت ہدایت ورکول شیڑن دوتا اگر کائی دزرپو یمن لریم. ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. یقیناً اللہ تعالی ظلم نکی پخل کو بانے حس ولیکن دا خلق پخل زانون بانے ظلم کئی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. او کلچ اللہ بدی راون کی گویا کی نبی سارشی دی پر دنیا کی مگر یو ساعت دروازے پیجن قریب کی قرآن کی دیوبل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. یقیناً پلوی تاوان کے پریوت لائے کسان چدروجن گڑی دا اللہ ملاقات او ندی اس قسم ہدایت مندن کی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. یا بوخیو منگا تاتے نبی بعض غذاب شدی سر وعدکم یا بوفات کو منگتا لرا مخید عذاب ددینا نو خاص منگتا ددی پیشیدا. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون. یا اللہ تعالی خبر دے پائے کارون چلیے کئی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. اور ہر امت پارا رسول مخین. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. نو کل شراغ دی رسول دیتا او دی داغ انکارو کو فیصل شرا پمن دائی کے پینصاف و پائی سے ظلم نکیرا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اوائی دی کلب اداوات عذاب کتا سورشنی ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تو آئے زی اختیار نلرم دخبت زان دپارا دے ضرر و ند نفیم لیکن ہاش اللہ تعالی وعین آئے قیم. لِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَلٍ. دار ڈلی دپارا یونے ٹیم. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. کل شراشی دائی نیٹا مقرر نو نبشی رسو کے دے یو ساعت اور نشی مخی کے دے ام دخبل نیٹینا. قل ارائیتم من نتاکم عذابه بیاتا و نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. تو آیتا سپوئے کراشی تا عذاب دا اللہ دشپی دروازے نصد تدبیر دے شزر بہو کیا لرا مجرمان دا عذاب دا بچ گئے ہونا.
اسم اذا ما وقع آمنتم به آیا بیا کلش واقع شید عذاب تاسو به ایمان روڑے آنا وقد کنتم به تستعجلون او ویلشی آیا استاس ایمان روڑے او حال دارے چتا سمخید عذاب تلوار غفتم ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون بیا بویلشی آئے کسان تاچ ظلم کرے اس کے عذاب دا ہمیش والی جزا نشی در کے دے تاستا مگر پس سبب داغ عملو جتاسو کول وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ اور دی خبر طلب کے استانا آیا حق دے آیا رشتہ لے دا عذاب دا ہمیش والی قل ای وربی انہو لحق وما انتم بمعجزین تو آؤ قسم دے زما پر ربانے یقیناً دا عذاب خام خارش تیارے انہیں تاسو بچ کی دن کی دل عذابنا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ او کچریشی ہر یو تن لرائے چھ ظلم کرے اغا مالونا چھ پرزمک کی او خام خادے بجرمان ورکی پائے نما قبری وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ او پر بر بدیخ پیمان کی آکی کلش عذابین وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور فیصلہ بکی ددی پر منصف پہ انصاف اور بدی بانوائے ظلم نشی کے دے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً خاص اللہ اختیار کی آسیزنا شدی اسمان نظمہ کے الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر سے یقیناً وعد اللہ درشتہ لیکن دیر در خلقنا نپوئیم ہوا یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون خاص اللہ جوندی کول کئی عمر کول کئی اور خاص غطبعو گرزول شیم اے خلقو یقیناً راغل تعصا وعستاسو در رب طرفنا وشفاء لما فی الصدور اور علاج دہر مرضنوں چپسینوں کریم وہدى ورحمت للمومنین اور ہدایت و رحمت پار ایمان والو قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحون تو آید اللہ پا فضل چی قرآن دے اور پا رحمت داغو چی سنت دا نبی دے فدی باندی دا خلق خوشحالی ہوکی هو خیر مما یجمعون زکدا غرد داغ معلوم نا چی دی راجمع کئی قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تو آیا خبر راکے ماتا و باردہ غسیس کی چلا نازل کرے استاذ دپارار قسم خوراک چی فجعلتم منه حراما وحلالا تاسو جوڑائے داغینا باز حرام و باز حلال قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون تو آیا اللہ تعالی اجازت درکڑے تاستا ددی تقسیم کن تاسو پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑوے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ اور سگمان دے دائے کسانوں چی جوڑئی پا اللہ بانے درو پر از قیامت کے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون یقیناً اللہ خاوند فضل پا خلقوں
ولیکن دیر در خلقنا دا اللہ شکر نکریم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. نیت نبی پیوکار کی مشغولا اور نلو لیتو دا اللہ دا طرفنا دا قرآن سیسا. ولا تعملون من عمل اور نکارون کوئے تاسون سکارون نو الا كنا عليكم شهودا نستفيضون فيه مگر یوں منگا پتا سوانے حاضر کلش تاسو ورن نوزے پائے کے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ان غائب کی استاد ربنا سوزن د ذرے بزمک کے اونا پاسمانوں کے ان سوڑو کے شیش تاد ذرے نوڑو کے اونا غرد دے مگر دا ٹولی بکتاب خکار کے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبر سے یقیناً دوستان دا اللہ نبی حسیارا پائی بانے اور نبا غمجن کی بقیامت کے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء کسانی شیمان راوڑے اور زان ساتھی دا مخالفت دا اللہ و رسولنا. لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ. دیر پارا خاص زیری دی بجن دنیاوی کے ہوں باخرت کے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. نشتے اس بدلے دل اللہ کلمہ لرام اور دادا کامیابی لویا. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. او غمجن دین کی تعال را ہوئے نادر مخالفینوں یقیناً عزت اختیار خیو اللہ لرٹول خاص اللہ ہر سوری بار سبانے پوئے رے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. خبر سے یقیناً اللہ پہ اختیار کری اغسوب سے باسمان کری آسوب سے بزمک کری. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. اور تابداری نکیا کسان چرامت سید اللہ تعالیٰ نے سوا دا شرکاء اخبلوم. ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. تابداری نکی دی مگر دا گمان خبل اور نی دی مگر پتوک کارو نکی. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. خاص اللہ ذات جوڑکڑے تاسل رشپتیرے والا دید پارا شرام کوئے پائے کے اور وزرنا والا. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. یقیناً پدے نظام کے ڈیر دلیلنا دا توحید دیا قوم لپارا چغوگ دین. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. وی دین ولد اللہ تعالی ذان لزوئے پاک دے اللہ تعالی دا ولدنا. هو الغنی خاص اللہ تعالی دے بے حاجتا. له ما في السماوات وما في الارض. خاص اللہ اختیار کی آٹول سے جنا چھ اسمانوں کی آشریز مگا کے. ان عندكم من سلطان بهذا. نشت تاثرا حس دلیل پدائے خبر اساسو. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. آئے جوڑوئے پا اللہ بانے خبری چتاسوی بوئے نلرائے.
قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تو یقینا کسان چی جوڑئی پا اللہ بانے درو نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم دید پارا سمامولی فیدی دی پد دنیا کی بیا منتری ددیرہ کر دے دل ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بیا بوسکو منگدی تعذاب سخ فسودائے چری کفر گئیم واتلو علیہم نبع نوح او بیان کپدی بانے خبر دنوح علیہ السلام اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله کل شاغو اخبل قوم تا قوم زمان کگرانی پتاسبان زمان دریدل او بیان والزمایتون دا اللہ لران فعل اللہ توکلتو نخاص فاللہ بانے مازان سپار لے فاجمعوا امرکم وشرکاکم نپوخ کے اخبل چلول اروبل اخبل مددگاران ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اغدوا الي ولا تنذرون بیا دینی چلول ستاسو بتا سبانے پر بیا مخامخ راشے ماتا و مالے اس محلت مرا کوئے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِن نَّجْرٍ نکتاسو مخوارو زمان سے نقصان نشتا زکا مان دے غخت ساسونا حس بدلام ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین نر زمان بدلا مگر دا اللہ سردام اور حکم شعر ماتا ششم دے زد عمل خارکون کنام فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف دی درو جنوی نوح علیہ السلام تام نبشک منگا دیو دا مرگری پکشتے کے اوگا ظلمون دی لران نائبان بزمک کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ او غرقل منگا کسان چھ دروجنے زمنگا آیتونتا نو گورا چھ سرنگ شانجام دائے یرولو شو ثم بعثنا من بعدی رسلا الى قومهم بیاولے گا منگا رسول نوح علیہ السلام ناڑے رسولان مخبل فالقومونتا فجاؤهم بالبینات روڑو دائے رسولان آغی تاخکارا حکمنا و دلیلنا فما کانوا لیومنوا بما کذبوا به من قبلو نوا خلقو چیمان راوڑے وسبب دلے چی تکذیب کرائی دیبانے دمخینا کذالکا نتبع علی قلوب المعتدین دارنگے مہر لگو بنگا پزون دا شاش دا حدنا تیر ودل گئی ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا بیاولے گو منگا رسول دائے رسولاننا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام فرعون و غٹانو دا قوم دا غطا بخفل آیتنو بخفل موجداتو فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین نائلوی اکڑا پزرکی اور دی قوم جرم کارکون کی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين نارکل شرائع دی تحق زمد طرفنا دیویل یقینا دا خامخا جادو دے اخکارام قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا
ویل موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو آئے دا حق مبارکی کلجتا استرائے آیا دا جادو دے ولا یفلح الساحرون انشی کامیابے دے جادوگر قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ویل دے خلقو آئے تراغلے منگتا دید پارا چاڑے منگ لردائے طریقے ناچ مندری منگ پائے بانے مشران مخبل او شیری استعال دتوار دپارا مشری بر ملکے وما نحن لکما بمومنین انیو منگا استاسو دوار دپارا خبر مننگی وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم ویر فرعون براولے ماتا ہر جادوگر ماہر فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ارکل شرال جادوگر ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام پس دوینا دائینا تاسو غرزوئے حقا جس غرزون دیئے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بسحر ارکلا چریو غرزون ویل موسیٰ علیہ السلام حقا شیش تاسو راوڑے دا خجادو دے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین یقیناً اللہ سر دے چھ بیکار بکیدہ یقیناً اللہ تعالیٰ ناکامیابی عمل فساد کو ان کو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اخکار کی اللہ تعالیٰ حق بخل کلموں اگرچہ بدگنی مجرمان فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم لیمان دانوڑو پا موسیٰ علیہ السلام مگر سزوانانو دا قوم داغنا سرد یری داغی دا فرعون و دا غٹانو دائی ان یفتنهم چدی بواری دا دیمنا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ایقیناً فرعون اچتو پائے ملک مصر کے ایقیناً تیو دحدم تیرو دن کے وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین ویل موسیٰ علیہ السلام قومان کتاسو ایمان راوڑی پالا نو پاغبان امزان سپارے پدی شر چتاسو اسلام روڑن کی وقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین دیویل خاص واللہ بانے امزان سپارے لے نئے ربا مگر زیمگا کمزوری بمقابلہ دا قوم ظالمانوں کے ونجنا برحمتك من القوم الكافرين انجات راکے منتاب وسیلت رحمت سات قوم کافراننا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وحیو لے گلے موسیٰ علیہ السلام دا غرورتا چی جدا جوڑ کے دخل قوم دپارا پا مصر کے گورنا وَجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً او گرزے قورن اخبل زیدمان زم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او پابندی کو اے دمان دو زیر ورکے دو خوشالے مومنانو تام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وإل موسى عليه السلام رب الزمن یقیناً تاور کڑی فرعون و دا غٹانو تا دیر دولنا و مالنا پجن دنیای کے ربنا لیضلوا عن سبیلک یا رب عاقبت دارے شری اوڑی استاد لارنا
ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم یا رب اروان کی دلی دا مالنا اور سخوال راولے دلی پزون باندے فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ندی خو ایمان نروڑی تردے پورے چوین عذاب درناک قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما اللہ فرمائے یقیناً قبول کرے شو استاسو دعا کلک شیم ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون او مزے پلار دائے کسانو بانے چیلم نلریم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا فاتبعهم فرعون وجنودو بغیا وعدوا نروان شو پائی پس فرعون او داغ لخکرے دوجہ د سرکشے او د ظلم کولنا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل تردی بولے چکل راگیر کردی فرعون را غرقے دو ما ایمان راوڑے پدے چنیشتا اس حقدار دا بند گئے سوا دا غزات ناش ایمان راوڑے پاغ بنی اسرائیلو وانا من المسلمین عظیم الاسلام قبل انکو نام قال آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ویلی شدتا آیا اس ایمان روڑے حال دادے نافرمانی دے کولا دین مخی وید فساد جڑون کنام فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وسنن منگا برا برا بوجو سارے بدن لرپوبو دید پارا چشیت دا غرس خلق دا پارا عورت وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ یقیناً دیر دخل کو زمون دنخنا خامخا بے پروائی گئی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یقیناً زیور کو منگا بنی اسرائیل رام زید آباد پورا اور اس خنا اور کلمون دی لرا دا پاک رزقننا نے اختلاف نکدی دا حقنا حتی کہ شراغ دی تا علم دا حق ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون یقیناً ساربا فیصلو کی ددی ترمن قیامت پر فائے خبروں کے شری پائے کے اختلاف کئی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُكَيْتَ يَوْرِدُن کیا پشک دائے کتابنا چم نازل کرے تاتا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ تو تپوسو گا دائے کسان ناچلو لیدہ اللہ کتاب ستانا مخیم لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين یقینا ناغلے تا تا حق بیان ساد رب طرفنا مکے گا تو شکون کنا پر حق کے ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين او مکے گا دائے کسان ناش دروغجن گنی دلائتنا کنی شیبت پورا توانیاننا ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون یقینا کسان چی پورا شید پائی بانے فیصل درفتا ایمان روڑی ولو جاءتهم كل آیت حتى يروا العذاب الألیم اگر کراشی دیتا ہر قسم آیت تب دے پوری چوینی جزاب درناک فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس
نو یو کلی چی ایمان راوڑے چی فیدہ ورکڑے اغیت ایمان لائی ما سوا دا قوم دا یونس علیہ السلام نا لما آمن ارکلا چی ایمان راوڑو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا للر اوساتم ددین عذاب دا شرمندگئے پجل دنیاوی کے ومتعناہم ملاحین اور فیدے ورکی مردی لرات تر یوخ مقرر پورے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر غوختے استعرب خامخا ایمان براوڑے آغا شاہ چی پرزمک کیری ٹولو پیوزل افانتا تکرہ الناسا حتی یکونوا مومنین آیا تو زور کو لے شے پر خلقو دید پارا شری مومنان شیم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ انشی کے دے حسیو تن رائشی مان روڑی مگر دا اللہ تعالیٰ پہ امداد یدا پہ توفیق ویجعل الرسال الذین لا یعقلون اگدی اللہ تعالیٰ پلیتی پائے کسانو چاقل لریم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض ویا اگرے تاسو بیبرت آسیدن تاشری اسمان عظمک کے وما تغنی الآیات والنظر عن قوم لا یؤمنون اور فیدن اور کی آیات اور یرا ورکا ان کی آئے قوم لنا چیمان روڑی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ نو انتظار نکی دا موجود خلق مگر پشانت دروزو دا عذاب دائے کسانوں چی تیرشیو دین مخیم قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وین بس انتظار کو یقیناً تاسو سریو دے انتظار کو ان کو نام ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا بیا بشکرم گا فل رسولان و کسان چی مان راوڑو کذالک حقا علینا ننجی المومنین دارنگ حق دے پم چی بشکرم گا مومنان لرام قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی تو اے خلقو کے تاسو پشکی زماد دینان وکیرے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ زو بندگی نکوم دائے کسانوں چی تاسو بندگی کو اید اللہ نہ سوا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن زو بندگی خاص کوم داغ اللہ چتا سبانی مرگراوستیشیم مرگراولیم وَأُمِرْتُ أَن نَّكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور حکم کرے شر ماتا چیم دزد ایمان والونا وَأَنْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور حکم شر ماتا چی برابر کا خپل مخ دین تاک لک پتوحید امکی آد مشرکان دردلنا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك اور آمد سمو اید اللہ نسوا غشاتا چن تالا نفدر کولیشی و نتالا نقصان در کولیشی فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ نکدا کار دیو کو یقیناً تبید ظلم کن کنام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اکور سیتا اللہ تعالیٰ سے تکلیف نشتے سوگ لرکون کے داغے سواد اللہ نام وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کہ ارادو کہ اللہ تعالیٰ استاد خیر نشت سوک واپس کن کے داللہ دا فضل یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم رسی اللہ دا فضل چالشی غاڑی دا بندگان اخبلنا
اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے خلقو یقیناً راغلے تاس حق ساسو درب در طرفنا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نشاچ ہدایت مند پر حق یقیناً ہدایت مند خپل فیدے لرام، ومن ضل فإنما يضل عليها، اسوک چی گمراہ شد حقنا یقیناً گمراہ کی وبال ببدیم، وما انا علیکم بوکیل، نوزنیم فتاسبان زموار، واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور تابداری کو ادائے چی وحی کڑی شویرتا تا، اور صبر کوا ترے پوری چی اللہ تعالی فیصلو کی، وہوا خیر الحاکمین، اللہ تعالی دیر خود فیصلہ کن کنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، دا کتاب دے دا حکمت نا ڈکڑی شیری آیتنا دا بیا دام وورے تفصیل سر بیان شید آیتنا دا دا طرف دا غزاد دے چی حکمتن والدے او خبردار دے بارسا، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، نازل شے پدی مسئلہ چی بندگی مکوئے دیشا سوا دا اللہ نا، یقیناً زم تاصل را دا اللہ دا طرفنا یر درکون کے او زیر درکون کے، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متعا حسنا الى اجل مسمى، اور دام در توائم چی بخن غوارے دخل ربنا، بیا توبے و باسے آغت بدرم، فیدی بدر کی تاسا فیدی خیستب دنیا کی ترنیٹی مقرر، اور کئی بہر خاوند زیاد عمل تداغ زیاد جزام، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، او کتاس مخو گردو یقیناً زیرگم پتاسو دا عذاب دروزی لوئینا، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خاص اللہ تستاسو ورگردی دلی، اور اللہ پارسی بانی قدرت لرن کے، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم، خبردار یقیناً داخلک راغنڈی اخبلی سینی دے دپارا چیزان پٹکی دالانا، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، خبر سے کل شری زان پٹی بخبل جاموں کے، اللہ علم دے پائے خبرو چیزی پٹی او سشری اخکار گئی، انہو علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ دے پویا پائے خبرو چیزنوں کی،